kuringana na usunkuni bura wawethetwe ni WHO kana World Health Organization mwaka-ini wa 2014 bau wa asma nitumite ikubia antu 793 ndene e Kenya na untu bobo atuma Kenya yekwa iri namba 90 kiri ikubia asma nthiguruna yonthe ni umayo ni murimo yotethira kana i murimo yo inye kuthira ende mtu no ature nayo utorone bwake yonthe bwonka aitumira ndawa boboya na kuthingatira yara yonthe akwirwa ni daktari mtu akibwithairwa utungatira bwa asma kana rira ikinyite itarari ye serious na bati kubwithirwa check up kana aita kuoliwa okaita ende rira itwikite ka stable kana ite serious mno mtu no aite kubwithirwa check up rimwe mukire mieri 3 watanira nao ni Doreen Kathambi Kenya tukiaraniria na Dr. Liki Gishunge ura wetherwa ari clinical officer ndene ya Nyambene District Hospital aito thomethia nkuruki ukonia murimo yoyo asma kire mubango ya ugima nutonga. Na mutegeri wa Wero TV na kuwate uweni ndene ya mubango ya ugima nutonga na ntukwerwa ari turenda kwariria murimo yoro yetawa asma tuwatanirite na Dr. Liki Gishunge ura wetherwa ari clinical officer ndene ya sibitari ya Nyambene Sub County Hospital. Karibu sana daktari. Asante sana Dori. Na tueta na mbele na siuria bietu. Ni bibireta murimo yoyo asma. Okay, murimo yo asma ni yo to yo classify yo murimo yo mwayo wata system and breathing ni system kibara. Murimo yo asma yo era wa murimo yo mwayo ta yo chronic yo ingana cia kibara. Murimo yo ingana kibara ni yo tuma miruki yo complete miruki wa trima we na difficulties kukucha miruki na kumirita ome kwetha kwina inya. Murimo yo asma yo yanacia na thina ya allergies. Allergies ni cio itiriga kana icio cietha ikiambiria kia murimo yo asma. Urako karika ira for example mtu eta ura withera na asma aka exposed ki kintu kyake kutriga asma. Nara dene ka kwina inflammation na ka kuimba nara kire heawi kibarabara ya kuchamiruke kukaimba alafu no ntoba response uko kaanjiria kurita roje uratu ana medical terms exudation alafu at the same time airway ya constrict ya check ko atrima airway is narrowed it is full of fluid and it is constricted yokwetha mwacia karemone complete miruke. Yes, Basically asthma ne direct in defined now in medical terms as a reversible airway condition that responds to conventional bronchodilators. Iko ya kuwa murimo yo allergy te permanent, your asthma te permanent ni murimo yo ayetara yo reversible. Yeah, Yumba kwa corrected kuingana kura kwa corrected na bia bi correcting ni dawa ira cietawa bronchodilators. murimo yo no yo wate anybody kana yo itanacia na kimisi tu wekethera yo muci yumwe kwa tuika lineage muci yo kethera yo na murimo yo kana no yo thero nya yo take muci yo endo but out of nowhere tu yo akwata. Okay, murimo yo no yo wate anybody no yo yani na kimuci either way no yo ye yo ukwira twetawa describe as extrinsic asthma mtu no yatira onto genetics kwethera ciari na baciari baku bakethera bari na problem uyu. Yes, no watu murimo yura at the same time no on develop murimo yu kuringana na for example environmental exposure into bia biomba utuma mwiri wa create allergens ira ikariactia mwiri no especially antubaba mbako watu ni thine ya asthma yo antubaba ria kuntu kwa kwina dust yo antubaba nje amaiya bari abakinil gases ira some industries ira idia iki produce some chemicals mwiri no you produce allergens na mtu aka develop asthma aticiari neo. tukiariria manto ya allergies no to examples ya allergies ira ciomba utuma mtu awatwa ni murimo yoyo asthma. Okay, you kintu kya kireta triggers you ira ituma mtu awatwa ni asthma icio cietawa allergens. Yes, Allergens you ni kintu yonto ya dust animal danda kweto nyamu tukara yonto tunyenje those animals ni produce some waste ira inhale those things no ireta asthma. Animal fur yonto ng'ombe
mburi, cats mpaka dust ni those far bwaere cio no itume ukawato ni asthma. Pollen dust yonto murayo ayo producer wa nimpempe yonto ya dhara some party kura ke dhara yucho ndene expose muntu akaingana akawato ni akanjire kuingana akaremwe complete in case uketha uri asthmatic. Yeah, na kinya some chemicals, strong chemicals yonto ya perfumes, strong smells yucho ndene itrige na mtu it's a trigger such that ikawathithia muntu murimo uyu rira tena yu. Okay, akwa exposed for so long ke cio yonto irritants no yoka can develop antibodies no ka kwa tu murimo yu. For example kethara ukita konto yonto ya naba bandiru na manto yonto ya bwitha che matrubari asbestos kuinil dust ira continuously no itume uka develop murimo yu asthma. But anto baba pengi ba develop ba watawani asthma waita yonto exposed to yonto ya animal dust dandas ni bara already by that are asthmatic. Yeah, kwina ntu bamwe daktari wa stress ni tuma mtu akaingana airways onto bo wethera uri o makana ni myth. Yeah, it is true. Para by that are asthmatic, strong emotions yonto ya stress ukasirika kudhura bitrige mtu akaingana. It is true, stress ni trigger. Na compare between antu banene na twana tunini ni bari kubena by more likely kwithwa bakiwatwa ni asthma. Asthma ni airway obstruction orangu bajiri kwirira ni reaction ya allergy. Currently kungana rambonete ana iba kwa affect mno ni thina cia allergies ira ciumba ku mimic features cia allergy watini mwana nako wato ikibara kia now and then akanjiria na nchoma after 1 week or 2 akawato ikibara kyake kuingana ringi kia nchoma. Most of the time twana tunini up to 2 years to 2 iba watawani asthma by the tomato bronchiolitis. Children for them kwe miaka bakinya baka improve lakini symptoms ira pethaira bena cio cietherikaria ira cia asthma ira wata antu banene but te asthma actually, but even the treatment to treat na ndawa yonto ira cia kurura kibara yonto nebulization. But after 5 years children improve lakini for adults problem we ni taeka either chronic kethira now and then ni kuya. Yes. Yeah. Na ni murimo yora kana yutithira murimo yu allergy once mwiri waku you are forming some immunity against antigens fulani either lifelong as long as were exposed to the triggers ukanjiria ku develop symptoms. The good thing with murimo yu kayo reversible. Reversible kumaanisha no yutire kana ni manageable. Ni manageable. Reversible as in watumia ndawa ira cia kurura ukacoka tu normal ukanjiria breathe just like the normal person. But danger murimo yu ni urayo kudeal na breathing ukushe miruki kuno yo obstruct airway na mtu agache miruki aka develop complications irachi ya mtu aiche miruki yonto ya ira itawa hypoxia wachi oxygen ndene mwili and that one can lead to death. Daktari wa murimo yu ni lifelong but ni reversible kana manageable. Ni manageable na ni reversible. Condition yenyewe ni reversible. Kumaanisha mtu aliyetumia ndawa itakuwa Yeah. Itarira ndawa itikinya itasianjiria kuthukira mtu. Okay, ndawa ile itumika kwina ndawa type ijiri ile itumika commonly. Ndawa imwe cio kwina ndawa ile cia kurura yuto cieta reliever cia ku nia symptoms ira cia kuingana na kwina ndawa ira cia control recurrence kuria kuya yuna cio cieta wa controller. Ndawa ira cia reliever cia kurura haraka mostly icha kurura airway ira ingine cio cia ku attack process ira ya allergy kuira cieta ika attack process ira ya allergy it take place because
allowing for it to take effect kwi process ya ndangu kuimwe chieta ika block kwa the meditas ira chiana ciana allowing yontu ira chieta wa leukotriene inhibitors na kwina steroids ciactin kesi singire allowing chieta wa eosinophils nacho chika block eosinophilic pathway. Most of the time patient wangi batetumaira kinya ndawa ira cia kurura kibara muno ira itumika ira twita PRN ni when need dialysis ro kuibo ingene muntu akaringa ira cia kuringa na kwina kinya formulations cia ndawa ingi kinya cia kunywa cia urui cina bronchodilator cia kurura tuwe mtu ina murimo yoyo asthma na ni murimo wikayutetira mwire na lakini ni murimo mtu amba ku manage ndawa ira mtu aria itumaira ri no imuthukira mwire na after a very long time ikethwa ciana side effects. Okay, ndawa kwina ndawa no ikuthukira kuringana ndawa ira mtu atumira ndorin. For example, kwina ndawa imwe mtu pendete muno ira cietawa prednisolone. Ndawa ira itibui muno nontu ciethaire hormones ira cietawa corticosteroids na ikethaire mwiri muno ikaingia mwiri ikashati system singira cia mwiri ibati ku produce hormones na interfere na system cia hormones mwiri yonto ya prednisolone actually no ya affect muntu ya muretera gintu yonto ya murimo ya sukari ikaina immunity ya mwiri. The current management yekuwa ite recommending ndawa cia kunywa cieta ki system irenda ndawa ira cia kuringa ya itara ibati kurutira ngui ikarura directly where they are needed tukunywa cieta mwiri cieta through process ira ndawa cieta ndene mwiri cia break down drugs to the active ingredients mankaro iritangwe ite recommended nonto ciena more side effects. Ira thaira ire safe ni ira cia kuringa ira cietawa inhaler icia steroids ira cia control actually icio mtu abati kwetha itumaira ontuko ira cia kurura nacio ira keingenia ira kuiba kibara keingenia na asthma ina stages cia manage kwina stage 1 mwanka stage 5. For example kwa kwetha wina attack imwe ndene mweri eu stage 1 eu omba utumira inhaled corticosteroids ni steroids cia kuringa ukaringa ntuko ii wa kwetha stage 2 for example ketha ke wata attack igire ndene ya mweri eu no ethero kitumaira steroids na long acting bronchodilators ukia kwetha stage 2 stage 3 iroko wata attacks ira for example ya thatu ndene kiumia eu ukatumira controllers na relievers at the same time. Stage 4 na 5 au ende daktari no athwania kaua mtonka atumira kinya oral steroids na asthma management yetana chena severity weka kwetha severe for example getha wina 2 attacks in a day eu ni severe eu stage 5 in a process yo manage. Ndiboya sana daktari na mutegeri waita kwa yaito sokete andene Awero TV kiri mubango ya ugima nutonga tukiariria nkuruki ukonia murimo yoyo asthma. Kumenyera muntu wina asthma. Ukethirwa asthma ni kuwata waringo impio kaba wakunika kanywa kaku na munyurira kwina mpio. Thambia nyumba yaku yonthe warimwe kiumia na ukethirwa tiri ni usumbura no uthamirwe ni mtungi. Eria urakumbika kunisya umu nyumba yaku kana arotura na ara kwina rui rutewita onto ya bathroom hakikisha urunyarie ruonde. Mwasie na kinya muntu kana antu bara batura nabo iba bati kumenya triggers kana into bira bituma muntu awatwa ni asthma na babatetheria kwebania nabyo. Kwina into bimwe ta ginger, itongoro bya saumu, mustard oil, figs, kahawa na eucalyptus oil bira bitethera cia kunisia attacks cia asthma kiri bara betherwa beineo.
nankwate oeni ringi kiri mubango ya ugima nutonga na utora gukwirite ukabere ndugarwari tuyaririria murimo yura yitawa asthma na daktari ura urutetheria kana ukumurika nkuruki ukonia murimo yoni Dr. Liki Gichunge ura witherwa ari clinical officer ndene ya sibitari ya Nyambene Sub County Hospital na daktari ukumba utwira mantu maingi muno mbere turoka kidogo ukonia murimo yoyo asthma kindu kira nkienda kumenya mtu akiakwatwa ni asthma tuwe antu baivele na mtu ubeno yakawatwa ni asthma italara mbere mtu uyo koere bati gwitwa ririmbi. Okay, kwa mbere mtu akiakwithara na asthma kwetha kwina mtu kwa mbere ni umwikia tu sibitari mtu pungi mimbi ketha iri so severe kwa kona airway blocked ni ukeria tu cheki kwetha minyuro clear ukona kwetha kuibumba utetheria kwetha ni clear maybe the mucus ukacheki kwetha breathing away sasa na yeah you cannot do much kwethera kwina relationship no iriko between asthma na complications ya ngoro. Yeah, kwina complications thina iria cionthe cie chronic cia kibara isi affecting ngoro nontu these are systems isi related na iria mo ku thina iria cionthe cia chronic respiratory problems kana infections conditions cia kibara cionthe no irete thina ngoro ira yitawa congestive cardiac failure moso ira yitawa copulmonale. No tueleze nini kuna wikali. Okay, call pulmonary ni tuwa ni ngoro side imwe right side of the heart ikanjiria kufail. Kufail kwa ngoro ni ria ngoro ere mawa ku meet the needs cia mwiri watirima ngoro ete ku pump damu ikinya irungo na bia mwiri ro battery ukinya buboya. Kwa mtu wina asthma ni ntobiri kwa bati kwa avoid kana ni activity iri kwa bati kwa avoid kenda ite atrige kwithira ina attacks cia asthma. Mtu asthma kwanza na bati kwa avoid environmental exposure kwetha ni cia allergens yu kusi expose kwetha conditions yontu ichi ampio kusi expose to extreme temperatures yontu ichi ampio kwetha ira wetha i so band atrima na kirite nguira chombo mu protect na ampio ndawa ne it's very important kwetha itumaira ndawa ira cia controller. Yes. Steroids ira cia ku inhale. Yeah, examples ya steroids ira twina cio in the market kwina for example Dicomate, kwina ira yocietawa Furacort, kwina Hibika S, kwina Budesonide. Each one then any of them can be used. Nitethera cia muno controlling is the main thing. Yeah. Ni thero ye safe mtu wina asthma kugwithia exercise kana kurita ngui indito yotumira inyingi mwirine. Okay, asthma cionthe ite present umwe kwi bara condition yonto exercise it was a knee condition. Yeah. Kwira itawa exercise induced asthma watrima kwetha mtu ni asthmatic akugwithia exercise akanjiria kuingana but the percentage nyingi yantu babetha bena asthma bearing in the mind importance exercise kimwiri tutiumba kwa mtu ati kabwithia exercise nontu it's case is very rare for ila chiumba ko present na kuingana kwa hiyo exercise asache tiumba ko consider hii factor moira ku yotoma asthma yeya na mtu akawatwa ni asthma attack no akwe kana yuni depending na stage ira mtu akinyethetia asthma. Yeah, depending na stage ira mtu ari asthma na level ya kuingana mya orankwire ringi asthma keingana cia barabara ya kucia miruke gwita maurine exchange here kwani cause ya death ni ukya gwita uti complete wati moto kucia miruke no exchange miruke definitely utumba okara kwa asthma is a potential killer. Tuwe antu misira yethero yena asthma baraba kila nasio ikakuma kire ina wita mwana. Mtu aina yewa kethero na asthma. Mwana no aciarwo ena murimo yu na mtu akethwo ena history yu kwina precautions cio yeba wika mwana aciarwo kana mwana aciarwo tu eno mwalafu ike ya kumira leta akura. Okay, for example muciari akakwithera ena asthma o kakinya family not necessarily
muciari owe, the mother or the father, even the genetics, even the grandfather can be transmitted ki one of the siblings. It's a possibility, but most of the time asthma it to bronchiolitis, as I told you earlier, na nichi improve after 5 years in children. Kuni kintu kisumbura mwana for a while urawa ati nikyo. Yeah, ni sumbura na mno sana oitakinya wondine antu babaingi ba admitted wondine kana na baraba na highest number of admissions na readmissions ni baraba da na asthma. Na problem ira itherereo ni kinya manto na diagnosis rimanto iba pati umba ko pick out murimo yu araka ke twana. Na ndawa ni tetha cia mno na ira itethera cia twana ni antihistamines, yonto ya cetirizine, desiloratidine. You rewe itago treat twana okakona kinya kana kena nchoma. It's always good kwa kana yonto kene unonto eventually kana kaka mama won't nonto. Asthma no etebura ya complicate ka kinya pneumonia. You can have asthma and pneumonia at the same time. Na nataombende ku tell the difference rira mwana ena tuwe allergy ya kento na rira wati tuwe ni nchoma. Allergy na nchoma onto wika symptoms rimwe thero ibwa nene. Nchoma percentage ya nchoma era nyingira ewata antu more than 60 even to say 80% ya nchoma era ewata antu ithere related na allergy. Kuti mpio mno. Timpio sana. Na asthma no ikilanirwa kuma muri mtu umwe wita ungi? Asthma ikilanirwa kuma one person to another. Asthma te infectious disease. Ni murimo antu bomba prevent kuma ubawata? Partly you may prevent, but you cannot prevent 100% nonto imwe in genetics. Ingi ni kwetha ni nangaire related na occupation. For example, kakwethero kitango yonto industry na fumes kwena into bila bibati otumika bio protect muntu yonto mask chekwirio teka inhale fumes yonto ira. That one can be a precautionary measure na no iri muntu awato ni asthma. Thank you. Kintu kingi okumbora ni relationship ya asthma na pregnancy. Yes. Okay. Antu babethera bena pregnancy kwetha wina asthma no iwasen ikongeleka zaidi uketha wina more attacks, frequent attacks wina pregnancy. Sometimes nonto kinya changes ya hormones cia pregnancy. Other thing is nonto kinya fetus ore konguru neko press the structures the lungs watima kinya respiratory volume ya lungs nekonia. Nonto lungs kadai ka accommodate some specific amount of air. Watrima nekonia nonto bwa species nekonia. So antu babetha when asthma na by pregnant iba watanga recurrent attacks than when they are not pregnant. Ibetha roba ki receive any special treatment to kukire ma clinic ira baba angiba tena asthma betha roba ki receive kana no wautu ni condition edira maybe kana ya pongwa with time. Okay, antu bonda babetha rapena asthma ichita medical conditions. Yonto antu basukari, pressure, bobo nte betha bena clinic ira beta now and then kuchekwa. Kwani antu betha bai in follow up in clinics. Yes. Sansa. Thank you, Doreen. Na mutegeri wa Weru TV nkatho cia mwanya muno kiri we no ntuko kwitho kilwalia kana ukiona mubango yayo ogima nutonga ara tukothomera cia mantu yo konia mirimo mwanya na uragomba kuimenyera mwiri yaku watanira na unikio meke ukingi Jumatatu kaite nonto ya kambita wa Doreen Katambi Kenywa. Mtu akauneka njira anene mwankatharike ekauma inyeria antu au mpala mwankatharike erekeniotika na mulaitu yukethirwa ywe kumira iguru ria ngozi ukiawe taitia njereu kana umwethia no atia kana kinya weria uyu cokia ndene indi mumatukie cibitari njara ikethirwa yimbi no kalilie mbarabu kana katamba kena rui rwa mpio buru.